kulona sindilili yaphana sasindilili baziyakhele nje banombuso wabo omuhle esigabeni baziwa bengabalimi. Usasindilili usebenze eGoli, unasindilili yabekhona emzini, unasindilili umuntu wechechi abonsonto yangese emachechi. Kufika izinsuku usasindilili sefuna kubele eGoli, zwana lapho sithanda samba Italian. Uyazi ngikhanula inyama yenkukhu mama, inyama yenkukhu nje kodwa yenkukhu sithi hey sasindilili kanti manje inkukhu sivele sile 2 sizayenza njani, sile qhudeni niseche kuphela akuyenzi sithandwa sami ukuthi ngakuhlabele yini ngoba sihlaba next year dali ungawali next year yabe akuhlabela zabe sesizele yathola sesizineke kahle ayakutshela baby dubula kwe kuso kwakusasa phela usaswitilizo sehamba awuda
naswindila eze saswindilile nje khonokho kwabotiye landlalo kwakuthanda saswindilile esuke nango emphelekezele emshiya phambidlana nje sifulanela kuthiwa nguwovi unaswindilile phenduke njengoba naye kuyisande engumuntu ejaha ukuthi agijimele echurch ma unaswindilile ngefika ngekhaya ngapha-ke kuthi kahle ke ngigezise pheka lani ukhambe phela ngicinile ngale esontweni ngoba sebekashumayela umuntu azafeyile athatha imgane yakhe ngayigezisa laphana langani uspoti laphana umile laphana nazana lenkukhu ezimbili ziyadlaladlala laphana uma behwayahwaya imbiza ngayiphosa ubukhokho awu nazo ziyatshokola phose ziyatshokola nazo isigaqa sobukhokho mayithi uyaphosa okuyinkukhu lakho kuyeqapha ukuthi kuyagama kanti uspoti la ivele segamile uspoti wahle wahlanganisa ubukhokho lekhanda lenkukhu unaswindile etayi njengomuntu wechechi mana hle ngikuqedisele gijime thatha inqamo hle kuphume laphana kuyinkukhuro kuyala ukuze igazi bhala phansi bhale phambili notemuva semthayi akuthi naswindile yasejakulungiselele secheche pheka phela la uyazi ukuthi ma wapheka fast nje qabe vele sebejaha ukuya khona ngale baqaqweni akhazikhazinge nje nxa iqeda nje sekhazika laphana esayigqokele laphana ethi uyaphuma nakumfundisi naswindile betihlile nkuthatha sesihamba lapho isikhathi singathi sesihambile he lapho kade sevele sengiqedile mfundisi hlalani phasi phela lapha mntu wenkosi kendinike lanike lingani liyaphozela mbijani igadi umfundisi uthi ebona ngani yishikeli ukwewu wawethi hayi angike ngishiye babe phakululela phana ethi iqolo vele kalidlowa abantu abangubaba njengobe yedwa lapha ekhaya kungele umuntu ongubaba ngona hlala iphakele umfundisi phela uzathola izibusiso nango athi iqolo efaka kumfundisi umfundisi uyadla laphana nawe uyadla sebengabantu balindele ukuthi sokusukuma laphana sokuhlanjwa phela iziso ezibomvu sebehamba bethelela ngebhayibhili yewunowa wathi yewulazaro layo uyabona lapho sebethile phana ngabe sathi bayadlala phana bethi sebesiyaqeda phela umgani lokugqokagqoka zechechi laphana amavesi inanto kusuka mnandi nangu saswindilile khampiyani engene egedini ya kwezakalanda pha emzini wami yini yenza so hayibo uyalile mina ukundihlabela inkukhu naswindilile wathi inkukhu next year kade ngiyazi ukuthi ifuna ukuthi wena uhlabele umfundisi phezu kwawo naku saswindilile umphenyani bani phenyani saswindilile juba naku umfundisi ngejubani umphenyani maleke siyabonane okusipotela ngokuze bona ukuthi lapha sokurombo lapha nakho lapha kuseprogramko ubani wachithi uphakathi kwenjalo mfundisi ubani wachithi uphakathi kwenjalo mfundisi uphakathi kwenjalo mfundisi uphakathi kwenjalo mfundisi ubani wachithi umuzi shibo khona lebutswana ngumbulo mbubu oba edoza odewe isangoma se7 OJP osantu yeso mbongeni fana kaphoza la manje ngekho lapha neroundini kodwa uzoba khona abalandeli bengakhali kangako hleli inkongo sisehla siyachisa inyama khona lekhalabashi chup chup yeso 27 jinja sisibiza sikholisa ngubalo wathutha umuzi lwana
Olukhalo wena imbizi yatsha la Ubhale cisha mana elele chia 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 Worship Upakati konjalo fundisi